Mara ya kwanza tulikutana Mwanza, nikaona kama miujiza. Mtoto wa kishua tena mrembo, ukanipenda na ukanipa mambo. Kazi yangu nilikuwa kachala, machinga, mitadi na ganga. Nikapata zali la mentari, nikapendwa na mtoto mkari, mwenye tabia nzuri na mari. Sheila, usiwofu, penzi lako nitalienzi mimi. Penzi lako linanichanganya Sheila, nimechizi mimi msela. Umenitoa kwenye ukapela, The game changer, Badman, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, Superman is the King Kong. Yes, I'm the King Kong. Inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion. Mtoto wa Mungu, the Konyene boy, talk of the city, most wanted, Roy Bread, king of social media, Superman is in the building. I'm in the house right now. Wagwana Badman. Yeah, man. Mara ya kwanza tulikutana Mwanza, nikaona kama miujiza. Mtoto wa kishua tena mrembo, ukanipenda na ukanipa mambo. Kazi yangu nilikuwa kachala, machinga, mitadi na ganga. Nikapata zali la mentari, nikapendwa na mtoto mkari, mwenye tabia nzuri na mari. Sheila. One time, me and the teacher, me and the man, me and the... How are you sitting on the Monka trip? How are you, man? How are you, man? I'm on the Monka trip. Look at the her. Are you want her? Shabu, yeah. Oh, I go. What are you going? I want to go to the Yaruman. See, when you go to the Sasa. One time, me and the teacher, me and the man, me and the... How are you sitting on the Monka trip? How are you, man? How are you, man? I'm on the Monka trip. Look at the her. Are you want her? Shabu, yeah. Oh, I go. What are you going? I want to go to the Yaruman. See, when you go to the Sasa. Legani over. Wapenzi lako linanichanganya Sheila, nimechizi mimi msela. Umenitoa kwenye ukapela, umenipenda. Hiyo ndio mambo rahisi. Baita Sheila. Wapenzi lako linanichanganya Sheila, nimechizi mimi. Kuwa brand ambassador wa Airtel. Mbere ya byose niyo mpamvu ubonye nshyirezemo Sanigagos, nabyakiranye ibyishimo byinshi cyane kuko Airtel ni vast company. Iyo mvuze vast company no kuvuga ngo ni company muri Tanzania uzayihasanga, muri Asia uzayihasanga, mu bihugu bya tuvuge cyane muri Aziya. N'ahandi hagiye hatandukanye, ngiye ubona za Uganda, ugibona ngira ngo igeze muri no mu bindi bihugu hindura izina ariko ibakiriye Airtel. No kuvuga ngo iranakomeye cyane buriya kurusha andi company ya telecommunication abantu ntibabizi. Ni ibyishimo rero bikomeye cyane, ariko nanone nabo bahisemo neza kuko buriya iyo uhisemo umuntu uzi neza ko isi yose mwumva kandi ibyo akoze bizana umusaruro, ntabwo uba wibeshye. Mu by'ukuri nabyakiranye ibyishimo, kandi ikindi namenye ko ibyiza ntarinzi kuko maze kugera muri Airtel hari nk'ubu sinarinzi ko Airtel igira amayinite y'ijana. Sinarinzi ko Airtel ushobora guhamagara kugera igihe uruhiye ufite mbese waguze amayinite y'ijana guhera ku ijana kugera ku mafaranga 2,000. Noneho ukohereza n'ubutumwa gutuma message bitagira limite.
mbese bitagira iherezo. Urahamagara ukaruha kandi ku mirongo yose urahamagara ukaruha kandi ukohereza n'iki na message. No kuvuga ngo uburyohe cyangwa se bya bindi hari iterime zikoreshwa hano mu mujyi ngo duraho bibera. Nagira ngo mbwira abantu rero ngo ahantu bibera rwose uburyohe bwibereye ugasobanuka ukajyana n'abajyambere y'igihugu nawe bakakwita rwose umukapo ryazina ryo ngo bumukapo ebana ni muri Airtel. Airtel rero mu byukuri ni umurongo rwose uduha ibirenze. Rero wenda ndaza kwibwira ko ranzo zizo cy'umwana w'umukobwa avuze. Nagira ngo mbabwire ko matora Dodoma zimaze imyaka irenga 30. Rero uruganda rwa Dodoma ngira ngo numvishije umunyamakuru hari yarabibajije. Arabajije ati nta hari abantu wenda batari bazi ko tugira n'ibitanda. Ni ibitanda rero nabyo bigezweho ndetse wenda mugenzi wanjye ashobora kubisobanuye muri aya mahoteli y'inyenyeri 5 ziri mu Rwanda hose. Ibitanda bya Dodoma cyangwa se ibitanda bikorwa n'uruganda rwa matora Dodoma byitwa Fiesta Luxury. No kuvuga ngo n'ubwoko bw'ibitanda ariko bukorwa n'ubundi n'uruganda rwa matera Dodoma. Niho rero muri aya mahoteli muzabona bira bitanda usanga bikoranye na matora cyangwa se ibitanda byiza cyane bigezweho kabisa biri Luxury nkuko wumva byitwa mu gifaransa byita Luxe. No kuvuga dushyize mu Kinyarwanda Luxury twavuga ngo iki iby'agatangaza ibintu bigezweho iby'ikirenga by'abaha the game changer binahenze ariko by'abantu bishoboye by'abantu basa neza voilà exactly. The game changer bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, super manager, the King Kong. Yes, I'm the King Kong, inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to prowess, from victim to the champion. Mtoto wa Mungu, the Konyene boy, talk of the city, most wanted, Ray, king of social media, super managers in the building. I'm in the house right now. The baddest. Evan, uyu munsi nanjye ndasohotse nigire hanga kuri zariya koti ngiye ko njya ku mafaranga yanjye. Umupambe uri hafi yampamagara rwose, mfite igihumbi nateguye hanga $1 cyo gusangira n'umupambe uri hafi, ufite nomero yanjye. Ngo wenda nabivuga abantu bakavuga ati bad man ububeshya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kumba ararengaho. Kumba ahubwo ni 1300. Nibeshye nanzi ko nazanye igihumbi cyo kurya. 1,100, 2,200, 2,300. Ubwo rero umupambo uri hafi naze duriye kuri zariya koti. Hano kuri zariya koti aze tuwe dusangira nta kibazo. Navuye mu mahanga rwose ni mu bimenye. Aya nayo ngiye kubanza kumva ko zariya koti angaha kwasohokera bimera. Ubwo murampamagara bafite nomero zanjye muze dusangire. Penzi lako linanichanganya Sheila, nimechizi mimi msela, umenitoa kwenye ukapela, umenipenda mimi bila hela. Mara ya kwanza tulikutana Mwanza, nikaona kama miujiza, mtoto wa kishua tena mrembo, ukanipenda na ukanipa mambo. Kazi yangu nilikuwa Kachala, machinga mitadi na ganga, nikapata zali la mentari, nikapendwa na mtoto mkari, mwenye tabia nzuri na mari. Sheila, usihofu, penzi lako nitalienzi mimi, penzi lako linanichanganya Sheila, nimechizi mimi msela, umenitoa kwenye ukapela, umenipenda mimi bila hela. Penzi lako linanichanganya Sheila, nimechizi mimi msela, umenitoa kwenye ukapela, umenipenda mimi bila hela. Rembo Sheila, umedata na mimi msela, umeacha vigogo wenyegera, sitoonekana tena kabwera, na sitoshindia tena mapera, nimependwa na demu mwenyegera. Sheila, usihofu, penzi lako nitalienzi mimi msela.
penzi lako linanichanganya Sheila, nimechizi mimi msela, umenitoa kwenye ukapela, umenipenda mimi bila hela. Penzi lako linanichanganya Sheila, nimechizi mimi msela, umenitoa kwenye ukapela, umenipenda mimi bila hela. Oh Sheila, penzi lako ni la kweli. Oh Sheila, nitakujali nami siyo tapeli. Oh Sheila, penzi lako ni la kweli. Oh Sheila, nitakujali nami siyo tapeli. Ado ado mwendo wa kinyonga, unavotembea malingo na mikogo, umejaziji unafunika paka bongo, japo vigogo wanaleta zogo, una wakati unawapa kisogo, linipa bingo nikatoa singo, lembu wa macho na siyo mkologo, kwenye mapenzi una longo longo. Penzi lako linanichanganya Sheila, nimechizi mimi msela, umenitoa kwenye ukapela, umenipenda mimi bila hela. Penzi lako linanichanganya Sheila, nimechizi mimi msela, umenitoa kwenye ukapela, umenipenda mimi bila hela. Badman wagwana, big sings agwana, yeah man. Rastumroy wagwana Badman. That was Super Manager, the East African hitmaker. Yes, turi mwanya mwiza cyane. The game changer, Badman, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, super manager, the King Kong. Yes, I'm the King Kong, inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion, Mtoto wa Mungu, the Konyene boy, talk of the city, most wanted, Roy Bread, king of social media, super managers in the building. I'm in the house right now. Wagwana Badman. Yeah, man.